Dharahite Dharandiya Vajiya Vavyo Sati Siname Jarududave Irata Ilaya Dharahite Dharandiya Vajiya Vavyo Sati Siname Jarududave Irata Irata Yalanya Baijano Jogata Jintumata Yukarami Jabhono Jao Chaya Swayo Kumilaya Irata Sudabhuedugu Chijogana Igana Jana Lakaya Jigamudanga Mahu Yasi Guronya Jidu Namu Vamaru Nyamau Nanadana Udaranai Sivadaya Nurudara Sangha Bhagwa Yunila Unaya Saguru Sali Nadanga Jilaya Dase Vimaja Nyangedu Yusu Indilaya Kuyo Sajabani Bungedu Unalo Gamuchenoda Nunduyati Yadodu Malagam Sarai Sabramya Gauya Nisi Bangozo Nimiana Nogano Doke Mabo Albumbe Tado Sado Lise Sere Lise Yaya Yadodu Malagam Vikarandi Yambale Ane Namu Bogi Yajajite Ilata Vedamu Nyane Mayanda Gedu Yale Vazare Yajabu Mogi Bundamaka Sidamu Teyawada Gedu Tenele Adabe Teyawdiye Teyawdi Buddha Sinamyaduri Waliyawa Zangi Zangi Kikuidabyaw Sundadawu Dagedu Umiyadu Duveji Nula Ujuyudeja Kamediyadage Laba Zanje Dineram Vabigung Sadinadu Dudu Zani Teyawdi Zane Chidungamuda Imi Yadabu Rupanamami Yadugo Yajidi Viganala Damuharu Adadamu Ajonami Viregele Rebuda Gugayare Nyadeni Udejenai Sadu Mayai Jazada Medu Kangai Mama Yadadi Amulewa Sayajini Domengo Jiribono Jentagindu Yajiyam Ogada Dayaga Vadigamna Ganduza Ajigade Bayami Yedekwe Joana Meyi Yambigin Gangamuni Lade Bali Jenjungam Yirama Danga Yirama Dindo Yirama Dama Bango Yudele Yala Muyi Yigo Buza Bugama Zagrava Ijindiyam Royado Igamuga Zirama Dijam Abeli Bagadanga Yadishida Yandumi Waba Wibadi Daya Liva Jadana Daya Lava Nabi Gude Jauban Mizade Jizabana Varuma Kaga Tengile Vimidadi Medaya Budaya Nivan Jana Dyarum Yago Linyaya Valu Vijayam Amani Didarina Dada Dilandamaya Swami Nubhangadavadhyami Dhami Vandi Ijayami Hamami Didarina Dada Samaya Swami Nubhangadavadhyami Dhami Vandi Tadayami Hamami
တိလံဓမ္မဝါစာမိဒုက္ခငရဝတုံနိဓာမိဗန္တိနမောတတ္တရကဝတရတတမတံမုဒ္ဒတနမောတတ္တဘဂဝတရတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတ္တဘဂဝတရတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတအရဟတလူမိနမိကမမိနောဝဇံကိုယောကုသောဒုက္ခဘာလမုဒ္ဒကေသရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတသစ္စာဉာဏဓမ္မဘုံလုံးကိုအကုန်လုံးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြမံဒုက္ခလည်းနိမနောမူဝိဒသောတတ္တဗဂဝတောဘုံတော်ဆောင်ပါနှင့်ပြည့်စုံသောမူသောသူမြတ်စွာဘုရားသည်နမောယုတ်တရာပိပြုသောခြင်းဖြင့်ဒုပါရိပြေလျံဘုရားတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတယပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတယပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတယပိသံဃံတရဏံဂိသာမိအာမဗန္တိဝါရှင်ယံသမာဓိပါဒံဝိရမိတိက္ခပဒံသမာဓိယာမိအဒိနာဒါနဝိရမိတိက္ခပဒံသမာဓိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာဇာရဝိရမိတိက္ခပဒံသမာဓိယာမိမုဂာဝါရဝိရမိတိက္ခပဒံသမာဓိယာမိသုရာမေရာယမိစ္ဆာပမရခဏဝိရမိတိက္ခပဒံသမာဓိယာမိအာမဗန္တိဝါရှင်ယံဣတိပိသောဘဂဝါအရဟဏမတမုဒ္ဒောဝိဝါစရဏတမလောတုဝတောလောကဝေကုအလုံးတရာပုရိသရမသာရတိတထာတိဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါသေကတောဘဂဝါဒါနမောသာမိတိကိုအကာလိကောဧရိပတိကောဟောဘာနာရေကောပိသတဝရိဒဘောဝိသုပရိပါဏေဘဂဝတောတောကတံယောဥဇောပရိပါဏေဘဂဝတောတောကတံယောဝရပရိပါဏေဘဂဝတောတောကတံယောသာမိစိပရိပါဏေဘဂဝတောတောကတံယောယေတံသတ္တာရိပုရိတာယုဂာနိဒပုရိတာပုဂ္ဂလာဣတာဘဂဝတောသာကတံယောအာရုဏယောပါရုဏယောတကုညယောဥဇ္ဇလိကရဏီယောနုတ္တရာဘုရားဂုဏလောကတာယိ